Ambore sai, me yonga sai mbok. Me mbombok, masoki, kadi boom imbombok. Njami som balengele nan be so ni len embleme. Me so hebele ke YouTube. Me gon kunyo ban sibele masoki i balen ni hen ku u ni ngara biniga na gwem. Me be sok ni rabe no na gani ki yendap man basa anke ni yong biniga na bi ilulumbe. Ki loyu da ba gwenda ba sibele église. Ba ombomisi ba gwe mosquée bouddhiste gwe temple monastère ba ni rabele ndap man ba sanke ni yombe ni gana bi yelolombe yendabe koko ndina no ki yeni ka intira bi ni gana bi yelolombe ki loyu da ba gwe bible ba ombomisi ba gwe courant bouddhiste gwe quatre nobles vérités taoïste gwe tao te ching Hinduis gwe Bhagavad Gita kiyeni ka imbok ka intira be niga na bi lulumbe ngole menti be mbargai ba ni ga be le mbok onkobla kile histoire ni ho bayong histoire mbaga be pes bi ba mbok kwang ni mbok liya mbok kwa halaji l'histoire des temps très ancien dans l'antiquité et antiquité ba so lo be e Soudan ba Egypto Baba Chilabeka, Baba Yang Mandap Mabeka, Lebo, Bansebe no Hobayon le bibliothèque. Di Baba Ligis Mandap Mabekama. Baligis Bika, Nuleki, Babena Bengoleki, Bassa, Batira Eyap. John Basso so Babkale, Bantila Habeki Bika. Bon, Bok ila, bon tradition ila oral. Halwe, Yibaso so Ban so Nemingang. Nyeri yomi wa bonga ta yomi wa ngem murala be lo alige yo murala be lo akara yo unwo na yo jo yu te nyu so jam so jo he ingem wong me ni ga bele bible ni ka man basa ye ide gi basa e ki bible an ko bele mbabi bible ye buku man ye buku i basa indole bu man se bele mbabi kalau mbabi ba bo ni ga bi hala men tem habeki yo ni ka YouTube ne ngara bi ni gana bon di boroki ba so wa pa muno ili a ba se bele ngol to wa ki ka iman basa intira bi ni gana bi lulumbe ika ba se bi ole mbok lo yu da ba gwe bible ba ombo mi si ba go Quran Buddhist gwe quatre nobles vérités man basa wa ki mbok ka isman si le mbok no bayong we univers nyele para nda basi ani gawe nong na ni ka ba se bele bible imam ani gawe nong na ni ka ba se bele ki Quran Taoist ni gawe nong na ni ka ba se bele Tao Te Ching Buddhist ni gawe nong na ni ka ba se bele quatre nobles vérités bombo ani gawe ba so ba ni gabe nong na ki ni mbok hawa univers yo be ba pobe univers ba observe univers di ba TV ni kana do mbako yo eki ye banga madit mbako yo ye banga malit nyile man ba sa ile ki anin insang ni anin ikere insang ni mbok anin ikere insang ni mbok alors anin en harmonie avec l'univers nous ni en harmonie avec l'univers il faut donc comprendre l'univers et en tirer les enseignements de l'univers John Bebam Kaben Hopula Seleki, l'Umbok c'est la connaissance de l'univers à la lumière de nos ancêtres Bassa. Il est mbok yon tirinirana. Donc, Basso so wababenga mbok ngwini di batingeni yara. Di batibongeni yara. Nyon geni, yeki yebi nirana basso so. Joman kaleki, yi basso so, isol ne he imingang. Donc, mingang mini, wingengen bini. Yon eki bi nigana nye baso so bia observe mbok ni laki mbombo ka yaki mbok hala mbok wa ordre nous ni en harmonie avec l'univers il faut comprendre l'univers la mene no mbok man ba sanjos be mbok bakana bo man jos mbok na déforestation bali ban cheli pan man bok ma pan mo so di man ba sanjos be mbok ala ni kere sang ban nol bi nuga ko bisuna man ba sa ning bela la malaki onin kerek insang ni univers
nyela banga madit yeke yembok mbok tibi ni gana nyu berba we mi la bate job ngengere wes bu por bo ngara bo ngengere ngang bu cool ngara bo ngengere go ngang mais ini ça vient de l'univers en réalité nyoman basaile ki aning ikere insang ni mbok balembar me nyamba ki yak nyamba man ka nyamba mbok ni ilolombi ane ki divinité supérieure la plus ancienne il est l'homme le plus ancien des anciens di nyamba en réalité bal gongo la ay ki mbok wa univers ni ngene basanka le ki mbok wal mbok ba mura be ki jabe donc l'univers a été auto-engendré mbok yo bu wal yomere donc il n'y a pas eu de force extérieure you gwal mbok donc nyamba e ki mbok ni le mbok et bon s'auto-créer mbok bu gwal mbok l'univers a été auto-engendré donc mbinga donc ba so be observer binirana a observer l'univers pendant des décennies de ba ti ba ngene yara jonga mbom na ndabe koko ba ni go ni mangeni no mbok donc bala yeng hera bala binga bo bala hera bo christianisme ni mbok tele christianisme a wo bible man ba sa wo ki mbok univers christianisme wo para man ba sa wo ki a wo mbombok christianisme wo église man ba sa wo ki a wo ndabe koko donc bala yeng hera go mabe gale église égale ndabe koko prêtre égale mbombok Bible égale l'univers mbok